Mahaza. Na Amérique mais oui. Ne foutez pas de nous, vous les Américains. C'est du foutage ou il y a quoi? Les Américains, on vous a fait quoi? Nous, on est en Guinée, là. Vous fermez notre TikTok. Non, c'est pas logique, là. Hein? S'il vous plaît. Les Américains, s'il vous plaît. Les Américains, s'il vous plaît. Les superpuissances, s'il vous plaît, les rois de la terre. Les Américains. Voilà. C'est pour te dire maison centrale. Sim. Il nous de seda pour éclaircir ma voix là. Voilà, c'était pour ça ici. Jam ikisema msalminio Allah beidu jam ka bengureji ka balle ka jaw men landi si ko Amérique mene me woni en Amérique me woni mais ils nous ont bannis sur TikTok là e ko buri holbinade ko mi désactive mo mi ittamo ka téléphone mi télécharge mo kadi mi wadi dum bandrabe wo dum ande kadi télécharge ta ele wona VPN mi jogi oh téléphone Samsung dole oh wona marque américaine et na commande américaine c'est Corée du Sud hein mais comment on va faire que les influenceurs no yurmidey marbe 2 millions 3 millions abonnés 400 000 600 000 800 000 no ko non mi do andi mawdo mo arde Donald J. Trump hareta goto anu tamapo l'homme de la solution l'homme des situations est en route mawdo mo aray règle programme o wada tout en ordre si Allah sala kango tigi mo andi TikTok walli tike mo moja e campagne makko muradu moddiru mawdo himo andi dum TikTok o wayibo wallitade boja ay jamin TikTok kango ala jettude de bani ala jabul téléphone ni digala ni de non jonno mi guerre mi natira e bete o mo lagine ka on gadi ala mi désactive mo do yom télécharge be ni no télécharge ta ko andi onda pour quelle raison TikTok application ko compte on sali auditare min jonno mi désactive mi télécharge mi urita bete compte an oya non monétisable addi téléphone mo ndari andare meden gasa meden America ra men anda gasa ko tare ko tomme woni bayro no vi bien gasa ko America me woni addi téléphone mo mi udita mi da vous ne pouvez pas obtenir votre compte en ce moment frère parce que l'Amérique interdit TikTok sur leur pays. Votre compte créé depuis Amérique. Ha, mi wona Amérique o créé au compte monétisable au fes. Créé do mon ko Sénégal woni. Ko Sénégal woni dey. Ko VPN ginon be woni gollirde ko dum mi accani mo vocal do ko no jabaaki a joni.
joni wona problème wonno joni gasi ko duma mi ittimo joni yo fiyom télécharge mo ka téléphone an kadi ala jabude wono no télécharge tak o do hani mi wabe no inna bo mise à jour ay wadata wo wade VPN wadon dum e dum e ni nyande lan ni mise à jour wara perdi non n'arrive pas à comprendre mais en Amérique no woni no yettude no yettude menen ko men mari droit waɗugol fi TikTok ferme ko Europe sabuna ko noni yiide européen ɓe ɓen kon ɗaccino gollude wanne men itti waɗi wancin café o may wancinane men ɗon men itta koje men yeyi fulawa ko pellet miɗen faala TikTok ferme leyɗe porto européen ɓe ɓen ɗo to handi on ɗum min acceɓe an live min waalo min immobimi min huɓɓina min dara min tawa ɓe toujours an live nde meɗen golla hiɓe an live nde meɗen ƴawra hiɓe an live meɗen jolda hiɓe an live qu'est-ce qu'il ne va pas fi TikTok fi haala tun joɗagol adnan ko haala fewndi haala pire ha mir non TikTok ne doit fermer d'Europe na di puinda moƴa amma Amérique en ko yimɓe ɓenduɓe noon en ko yimɓe finuɓe en ko famuɓe fi honno kalsi moƴƴinirte ala na ko yimɓe birdi no joɗagol ɗo e live fo e yennidiro mawɓe ni nene ma ni bemma kaari en jombantamen kaari en ko ni e ni kaari en warri ni e ni menen ko ni e ni yawri ɗo warri ɗo non amin anda ko no waɗi de billahi ala ƴettude téléphone janni ɗiɗi kala o kam mi jogi ɗo min ni yo mi ittumo mi dara si mi télécharge mi itti mi windi TikTok a yaltaligoy ka Play Store yaltal ves inni ye accani noon suka on Sénégal Alassane ate production yo darti ko no waɗi haray TikTok on waɗi fitna moƴƴa fentini laamu lagine ngun ɗo ɓe wawi fermude TikTok ɗuɗa nafa tina débauche heɓu kun 20 000 abonnés wo waɗi hore mustar andano mene ila 2014 on est là il y avait pas monétisation on fait des lives on fait des vidéos on prend dans notre poche on fait ce que nous voulons faire no hari fewno ɗon ko mo be ko ɓendande yewtata koko ɓendi kono joni wo éteins ton téléphone tu allumes non pour voir a jarama joni miɗo redémarrude mi waɗay mo redémarration fiha mi darta ici aux Pays-Bas il n'y a pas monétisation c'est l'État qui a interdit ça menen ɗo joni fo woni no star fo woni no tournoɓe pese fo woni no wawloɓe birdi ko kaari jo waɗi ɗo wo ƴetta photoji taƴa tokka yolto yaltanno ɓayno jama on no humpa salo golle joɗo e montugol vidéoji e yoloma yalama ici aux Pays-Bas ok en gaddo miɗo tañƴini pellet si monétisation on acci e ɗum o ɓeɗa ɓay golle de parce que kon birdi yoɗɗini ɓe pir hamir e layfuji Amérique noon onon wiyaɓe ton wonɓe on jonnude code ji secret ji on gollitir min torki on min jeeji on taw naate ɗum Amérique wona Afrique nani waɗe jam ɗamno ɗon heɓilo ɗon Donald Trump no arde gasa kanko o waɗata ko ɓe laamiji ko menenga na mon fokidi on naata yoni
on to yaari oui France no mari pays o boy no mari boy kadi haysi ala ay VPN jino wodi joni sa ken orient ken orient ay Belgique ala monétisation TikTok Belgique you know connection TikTok money is no kono fo no wadde yolto yalta on ay mi wona Afrique mi jodi kondo Sénégal il travaille avec les VPN il oriente même tani ni no ari ko Amérique on benabi tonno si tay wallini mo kasal mais fo kiti flawa sadakaji di bappa men da fejjimbe be hein hey mais yaw nani yaw de mais yaay aji ko be yimen tum men ngar voilà on banque jarama to goddo no commandi don 12 yaay kum Bambeto from Bambeto sabunde alado woni sibbe mamayi wayrene ngajoni dum wada ma hajuji tigi wattinte wona balde sadakaji be no hibbi o tigi yo yahu bete dari sabunde don on yaltima kaba ko pora ala nande ko no dede ko negoy dari sabunde don menen kadi be tawni mon de ka programme mo général be okki men ka TikTok mon tombe sunni TikTok amen wallahi jonnon gonga be menen ko Facebook men anda TikTok men anda kay TikTok fes bay hay 100.000 abonnés men ala TikTok Facebook do non passe jamen la bondire il y avait plus de 250.000 abonnés hein ka contano plus de 89.000 katabiten futa plus de 90 menen ko Facebook men anda nani TikTok moƴƴa menen on s'en fout Europe men fala yo sunne Amerique ben no comporti seeda ibe andi money on no mbudi dabbirte ka TikTok amma beeda ko jodagol tunge birdi adde kado partager tapote wade keron beeda jombanta beeda ko nieni beedo no jawri do no joldi do yo lele projet fusala dala TikTok projet nati jodi be Europe bendo yala projet yala vision be Amerique kadi non Amerique sindo widi Amerique na vi enen ngonde kadi non wolde yo ko fi kambe ton kambe rawna gurien e baleji pendudi finudi jidrango e mede yino do intervention makun e plateau français ko wawi debriare français seda ko woli kalisi ko woni nadu de bandrabe atama yore grâce à TikTok en dabbiti kum men aboni menen kadi men dari min wow les Américains sont forts e ko jodi Europe do surtout les mayimbe membe on fous yama on fina yama men on benda anda fi mbudi no ina tunno dabba mbudi hey kono mawdon wartire audio non Donald Trump ko jatigi am mede weldi meden nabi di moƴƴa mo welam mi moƴƴa mawdon yali kanko ari tun wo ɓuttungu o signi déjà no ganda ko mbo yete Donald Trump mo yali Israel ko Joe Biden e o secrétaire makko ila Amerique heɓaki la'i fujo hewti on
jindugol doga ƴawra jolda cippora Ukraine ɗo Israel Palestine gurure marsali Trump kañum o yehi Israel o yima ton kuude téléphone o wi hey yo ɓuttu signe accorde ɓuttu on on yaali ko feƴƴi Palestine yimɓe ɓen no yaltude feeta o yaali ko feƴƴi Israel yimɓe ɓen fof no welti Donald Trump ko mokko babandiraɓe Donald Trump na layi fujo dey wande ki kalare ñannere Joe Biden e yummiraum Kamala Harris ñanne ɓe naaɓe goto Trump hay waɗal daw hay waɗale le téléphone waɗi he Israel oɗon Palestine Hamas waɗe ɓutto ɓe nawa ɓuttine ɗon ndaare Ukraine ɗo kadi o yeejum adnan ɓutte dok he adnan ko mooni ko jooma jawde woni arde ko money is God ko ɗum wonto ko mbuɗɗi woni Allah iɓe arde piretake koyo mbuɗiɗaɓe koyo ɓuttu dok Amérique Donald Trump Elon Musk ko ɗum ɓe woni faale maɓɓe objectif o ko yoɓe domin aduna on par money mbuɗi ma fi pinka de ko ɓe ɗuma ɓe la'i fuu ɓe démocrate ɓe miiji remen cippori commande ndobbo amen ko andi noon ɓe tum menen wona Europe tom e Amérique men woni menen ko gamen jooɗi miɗe weltani Trump o ara o artira TikTok parce que Amérique tum no mari plus de 150 millions abonnés sur TikTok 150 millions Amérique noon no yara 400 et quelques millions kono 150 millions abonnés gomɓe heɓude gurdam moƴƴa heɓa jawle de millions et de millions de dollars Trump tigi no andi TikTok wallitike mo yeyde bal ça je vous promets o aray kadi fi artirgol jama men o remoɓe ɓen dartike ɓe manifeste togoy ɗum noon mi sikka waɗay par ce que jaka woɓɓe mon no yawde ka gese est ce que nonon ɓe fulɓe ɗo yaha ka gesele américain ɓe ɓe gollugol ɗaɓɓongal gandal on technique ko no Amérique heɓiri harande heɓiri réserve ñamete mo duuɓi temedere est ce que onon ɓe fulɓe fuuta yawɓe Amérique ɗo yahude ɗe gesele ɓe américain ɓe ɗaɓɓon gandal est ce que ɗum formade fi demal onon ɓe siɓɓe amen yahuɓe Amérique mais yi dey BFM TV en LCI en fof windi wondema remoɓe wi so natti ɓe gesele amen ɗe bonay woni ko ɓe awata ko ɓe teɓata ko ɓe lootata ko ɓe waɗata emballage ji ɗin haray menen nde min yiɗa yoɓe yaw est ce que fulɓe fuuta ɓe no to awa kottota wo 170 millions abonnés américain pellet TikTok artay gasa faɗɗi jango hande ko lo 20 joɗɗinama gasa faɗɗi jango aray o nodday mawɗon kum to ina yeyi ko on num gerdeten ɗum o yeeyay men ka on yeeyata awa gasi joni men wona actionnaire 50% on yeeyata men gasi joni en famodiray men yo ƴetta 50 ƴetton 50 hawten golliden ko ɗum ko business money surtout Elon Musk en ko payle anduɗe kaalis honno jawde ɓot a wimo jangiri non goy min mi heɗike sincuro e entreprise ji ɗiɗi o woni mantorde ɗo hande Tesla e ɗuma wona kanko sinji ɗum dey Elon Musk wona kanko sincuro no ton on hande no jotti ka village mum natal kono nde ɗo Elon Musk c'est un vrai businessman ko anduɗo business jon non papa Trump ɗo kadi on fof ɗon andi aɗay vraiment tawen fof tawen anu mbuuɗi heɓoto préparé ɗaɓɓugol mbuuɗi ko marɓe mbuuɗi ari mbuuɗi sama e Amérique mbuuɗi futtay e leydi Amérique ni ça je vous le promets ɗi guereji ɗiyo ton ɗi ɗanoto par ce que dépense ji jani no jokki Trump e wona ɗaytuɓe ɗiɓe andi mbuuɗi bonnetake Bill Gates me image ji makko no jinda ko yehi restaurant o ñaami heddi o inni adde ɗo ɗuma mi ambala fof mi nattora ka suudu mi ɗum hanki no jindine gonga fenande o image ji ɗin me yi o ñaami heddi o nattori ka suudu yapa bufande kadi bonnetake ñametiji mbuuɗi on bonnetake kono non koyo mbuuɗi on ɗaɓɓe onon yawɓe toon ɓe son heɓlike on waɗali puydan e arɓe ɗo ko fi mbuuɗi ɗi addi on heɓay calcium moƴƴa arton ɗaɓɓe hoore manankum ɗaɓɓon gandal surtout demal ide weela wallahi lagine no weela jangane demal américain ɓe jange kono Amérique woni remirde jange technique agricole e élevage maɓɓe on kadi
e élevage maɓɓe on konno ɓe woni ne'irde o jawle waɗane ɗum gandal jangane ɗum jange ɗum ɗaɓɓon fon haysi ko $100,000 arton on yiitay laawol hara min ko ɗum mari ko mi walla min salmini on Allah ɓeydi jam